Opštinsko veće je na poslednjoj sednici primilo zahtev o povećanju komunalnih usluga od nadzornog odbora javnog komunalnog preduzeća LIM i to grejanja za 50, vode za 37 i iznošenja smeća za 70%, nakon čega je prateća dokumentacija objavljena na sajtu i oglasnoj tabli opštinske uprave. Procedura zahteva da se nakon 15 dana od objavljivanja većnici izjasne o zahtevu i svoj predlog upute na usvajanje Skupštini opštine. Najavljeno poskupljenje izazvalo je nezadovoljstvo među korisnicima usluge grejanja. Cene će definitivno morati da se poskupljuju. Ako neko ima drugo rešenje, ima čarobni štapić i ume da nas nauči kako mi to pored ovolikog skoka energenata i ovakve situacije u okruženju može da cene ostanu na ovom nivou, kad dođe da nam kaže kako je to izvodljivo. Nadzorni odbor je došao sa predlogom mnogo veći od ovoga. Mi smo rekli da, treba biti društveno odgovoran, povećanja cena će biti. Ajde da vam izađemo u susret, mi ćemo 15 dana da okačimo ove uslove koje vi od nas zahtevate, da vidimo šta će se desiti. I desilo se što se desilo. Građani kažu da im je mnogo. I najlakše je doći pred opštinu i reći pa ovo nema ko da plati. Najbolje je bilo da možemo džabe da igrejemo. Ali isto to treba omogućiti ljudima na selima. Ja, ako mene lično pitate, smatram da je nerealno da cene ostanu na sadašnjem nivou. Koliko će to povećanje biti, mi ćemo razmotriti. Imamo još 7 dana javni uvid u izloženu dokumentaciju i predlog nadzornog odbora, ali znači da raščistimo jednu stvar. Cene još uvijek nisu povećane. Do povećanja mora doći, to je sasvim realno očekivati s obzirom na poskupljenje energenata, goriva, radne snage i svega ostalog što utiče na formiranje cene toplotne energije. Da li će to biti u iznosu koji je predložio nadzorni odbor, to ćemo vidjeti. Razmatrat ćemo na veću, uvažit ćemo i sugestije građana. Uslugu grejanja u centru Prijepolja ima oko 600 korisnika i oni ne mogu biti privilegovani u odnosu na druge, ističe opštinsko rukovodstvo. Veće cene energenata pogađaju i domaćinstva koja nemaju centralno grejanje i penzioneri u selima nisu ništa u boljoj poziciji od onih koji žive u gradu. Ipak vlast nije odustala od projekta izgradnje toplane na biomasu koja bi znatno olakšala situaciju. Radit ćemo na tome da Prijepolje ima savremenu kotlarnicu koja će sebi moći da priušti jeftinije cene i energenata i isporuke energije i da budu gubici manje. Na pitanje da li očekuje da odluke opštinskog veća podrži odbornička grupa njegove Srpske napredne stranke, Babić kaže. S obzirom da čujem da neke jake i ozbiljne strukture lobiraju, pozivaju odbornike, nagovaraju ih, ja sam tu da radim najbolje što umem i da se ne stidim sutra ni od svoje dece ni od sugrađana. Ako neko misli da ja nešto radim loše ili moj koalicijni partner misli da to treba drugačije, tu smo, otvoreni smo za sve razgovore. Ja ne bežim od toga, ja sam tu i želim da živim u ovom gradu. Ako vi mislite da neko može sa strane da voli više Prijepolje od mene i da su njemu bitnije cene usluga nego meni, pa grdno se vara ljudi. Mislim da ima mnogo toga što mogu da uradim još, mnogo toga smo započeli, ali ako neko smatra da ovo nije dovoljno dobro, izvolite. I ja želim da se u Prijepolju živi mnogo bolje nego što se trenutno živi. O najavljenom dolasku građana koji žele da upute primedbe povodom povećanja cena komunalnih usluga u petak pred zgradu opštine u terminu od 13 časova, kada predsjednik inače prima građane i građanke, Babić kaže da je obavešten preko društvenih mreža.